Salibonani my viewers lama subscribers AVG reality channel igama umxolisi isibongo ngesakoncube ngithemba ndithola liphilile kundawana zonke elikhona sithethe isikhathi eside singali update singaposti izinto ezintsha ngenxa yokuthi sikintshe ioffice kulelinye silisetapha kwezinye indawo kodwa okwamanje ombe ngithi kusukela namhlanje ngizobe ni updater almost on a daily basis ngisendlini njengoba liyabona ngihlalele ngisendlini lapha ngirecorda ngilapho so ngizongixolela kulokho kulembuzo emibili evela ebantwini abaphethe ama ZEP abafuna ukuthi badecide ukuthi benzeni baye kuZimbabwe exemption kumbe ba-applyele i-waiver then general work visa. So bayabuza imibuzo ehlukeneyo. Imibuzo engizothi ngi-address namhlanje imbili. Oqala uthi wona nxa umuntu ele-ZEP kusadingakala yini ukuthi a-applyele i-waiver anduba a-applyele enye i-permit. Yebo njalo kuphinde kube nguno. Oqala if wena udecide ukuthi ufuna iZimbabwe exemption expire next year ngoNovember ya-introducewa ngumtswaledi awudingi ukuthi u-applyele i-waiver uhle uyo-applyela yona directly, so ayidingi waiver. Kodwa nxa kuyikuthi ufuna uku-applyela any other permit maybe critical skills visa but awula ama-qualifications i-level ye-qualification efunekayo awukayifiki, you need to apply for i-waiver. Nxa kuyikuthi ufuna i-business permit kodwa awula i-capital requirement ye-5 million kodwa i-business lakho likhona le-registered, you need to apply for a waiver. Nxa kuyikuthi ufuna uku-applyela i-general work visa ungela ama-qualifications afunekayo ku-Immigration Act yase-South Africa, you need to apply for a waiver. Kodwa nxa ufuna kuphela iZimbabwe exemption permit awudingi i-waiver. So lokho ku-clear. Sike sakukhuluma la ngaphambilini sesikukhulume kakhulu futhi ukuthi unga-applyela i-general work visa ungela waiver, ungumuntu we-ZEP ongela ama-qualifications, baza ku-rejecta, ngeke uze uyithole. Kumele uqale ube le-waiver. So i-waiver incwadi ekuvumela ukuthi wena u-applyele i-general work visa kumbe any other permit ungela amanye ama-requirements afunekalayo. Yakwazi kule Department of Employment and Labour Certificate efunakalayo, kule SACA certificate efunakalayo. Kodwa nxa usule waiver azisaphindi zifunakale lezi zinto ngoba uminister usethe abalama waivers abasazinidi. So yiyo yodwa indlela ukuthi uthole i-general work visa ukuthi ube le waiver. Kube sosiba nombuzo wesibili kulabantu asebe-applyele ama-Zimbabwe exemption, bayabuza ukuthi kuyayenza yini ukuthi nxa ese-applyele iZimbabwe exemption abuye atshintshe applyele i-waiver abesefuna i-general work visa. Impendulo ithi cha, ngeke ukwenze as long usule Zimbabwe exemption, ngeke utshintshe uye-applyela i-waiver ubese usuyothola i-general work visa. Lokhu kuyinto eyakhulunywa kimi ngu-spokesperson ka-Minister of Home Affairs uMr Dwayne Isau. Ngizafunda impendulo yakhe angipha yona. If a Zimbabwe exemption had been applied for, no change to a waiver and then general work visa can be done. Zaipinda. If a Zimbabwe exemption had been applied for, no change to a waiver and then general work visa can be done. So now when you apply the Zimbabwe exemption, ngeke ubuye uchintshe u-applyele i-waiver then i-general work visa. Ngithemba ngiliphendule ngendlela ebelifisa ukuthi liphenduleke ngayo. Nxa ungaphendulekanga ngicela ukuthi ubuze umbuzo ngaphansi kwayona li video kule ndawo ethiwa comment section, ucommente khona lapho ke ubuze umbuzo sizawuphendula. Nxa njalo ukuthi ufuna ukukhuluma lami directly uyakhona ukuthi ungi-WhatsApp ku +27 73 962 3075 +27 73 962 3075. Ungafoni ungathumeli i-voice note ngaphandle kubane sesiqale savumelana, kodwa ubhale nge-WhatsApp ngizakuphendula. Ngiyabonga kakhulu, libe lusuku oluhle, asihlanganeni futhi kusasa.